So, hallo, einen schönen guten Tag. Lettland, ich freue mich. Mīļu labdienu jums Latvijā, priecājos par jums. Dass ich bei euch sein kann, mit euch sein kann, Gottesdienst feiern darf. Priecājos, ka varu būt kopā ar jums un svinēt šo dusasdienu. Und ich sehe jetzt zwar jetzt noch keine Kinder, aber das macht nichts. Ich vertraue darauf, dass auch wir als Erwachsene Gottes Kinder sind. Es gan neredzu bērnus, bet ticu, ka viņi arī ir klātesoši dievkalpojumā. Ich möchte eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Gribu izstāstīt stāstu no savas dzīves. Das war vor einigen Jahren. Tas bija pirms vairākiem gadiem. Da war ich mit meiner Familie, also ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Kopš esmu precējies un esmu laulībā, man ir 2 bērni. Und als Familie waren wir einfach mal in einem riesengroßen Geschäft einkaufen. Un kā ģimene mēs bijām vienā lielveikalā iepirkties. Das ist ein großes Geschäft, wo man Möbel kaufen kann. Tas ir milzīgs veikals, kur var daudz ko nopirkt. Mit Namen Ikea. Ar nosaukumu Ikea. Und es ist ja so, als unsere Kinder damals noch so klein waren, sie waren etwa 3 und 4 Jahre. Toreiz bērniem bija 3 un 4 gadi. Da können die Kinder ja nicht so allzu weit laufen und deswegen haben wir so einen Einkaufswagen genommen und die Kinder in einen Einkaufswagen reingesetzt. Un tā kā bērni nevar daudz staigāt, bet veikals ir milzīgs, mēs paņēmām ratus, kuros varēja iesēdināt bērnus. Und wir sind dann durch dieses Geschäft und haben uns da Möbel angeschaut und überall ausprobiert. Tad mēs gājām caur šo veikalu un apskatījāmies arī mēbeles un daudz ko paskatījāmies. Und wer dieses große Geschäft Ikea kennt, der weiß, dass man irgendwann mal runter in den Keller kommt. Un šajā milzīgajā veikalā tu vienā brīdī pēkšņi nezini, kur atrodas. Und dort in dieser Kelleretage, da sind ganz hohe Regale. Un šajās, ja tu nobrūsti pēkšņi tajā apakšējā stāvā, tad tur ir milzīgi lieli plaukti. Da gibt es große Kisten, Paletten und Gabelstapler, also große, schwere Maschinen, die Sachen hin und her bewegen. Un tur ir lielas mašīnas, kas brauc šurp un turpu, lai varētu arī preces sasniegt no augšstāviem plauktiem. Ich hatte einen Kinderwagen mit meinem Sohn und meine Frau hat einen Kinderwagen mit unserer Tochter drin. Man bija rati ar meitu un dēlu un sievai ar meitu. Und da hat mein Sohn mir dann erzählt, Papa, mir tut der Hintern weh, ich will jetzt endlich raus aus diesem Kinderwagen, aus diesem Einkaufswagen. Tad, braucot ar šiem ratiem, pēkšņi dēļ saka, es noguru šajos ratos sēdēt, es gribu no tām izkāpt. Ja, ich bin ein guter Vater. Esmu labs tēvs. Und deswegen habe ich natürlich meinen Sohn aus diesem Wagen herausgeholt und ihn daneben abgestellt, damit er sich frei bewegen kann. Un tad es viņu izcēlu no tiem ratiem, nostādināju stājiņā, lai viņš ar brīvi kustēties. In dem Moment hat mich meine Frau von der anderen Seite angesprochen und wollte mir etwas zeigen und ich bin nur 2 Schritte zu ihr hingegangen. Tā brīdī es uzrunāju sievu un gribēju viņai ko parādīt. Sie hat mir da etwas erklärt, etwas gezeigt und dann komme ich wieder Viņa kaut zurück. ko parādīja un paskaidroja Und was stelle ich fest? es atskatos un redzu, konstatēju, Mein Sohn ist weg. man dēlu nav. Und ich habe angefangen, hin und her zu gucken und Mēs überall zu skatījāmies apkārt, schauen. visur apkārt, nav. Und dann rufe ich zu meiner Frau, Lilli, heißt sie, Lilli, hast du den Jonah gesehen? Jonah ist unser Sohn. Un tur bija darbinieks, un mēs jautājām, vai viņš nav Jona redzējums, tas ir mūsu dēls. Meine Frau antwortet, nein, der ist Jonah, der war ja bei mir. Ich muss doch wissen, wo er ist. Un viņš jautā sievai, vai viņa redzējusi, nē, neviens nav redzējis. Nav. Und ich fing überall zu schauen und rannte dann in ein Regal, guckte hin, in ein Es skatos anderes. visur apkārt, un pa visiem plauktiem visur. Das sind so diese kleinen Momente,
Tur ir tik daudz cilvēku, tik daudz plauktu. Wo man als Vater oder Mutter ja ein schweres Herz bekommt. Un tur ir tik viegli pazust. Und in dem Moment fängt man an, instinktiv auch zu beten, lieber Gott, bitte lass meinem kleinen Jungen nichts geschehen. Un tajā brīdī es sāku veikalā lūgt Dievu, pasargi manu dēlu, lai viņu nekas nenotiktu. Im nächsten Augenblick Nākošajā skatienā sehe ich plötzlich ein kleines Köpfchen, das aus einer Kiste hervorschaut. es redzu kādu mazulīti uz kādas kastes. Und ich sehe, das ist mein Sohn. Un es redzu, ka uz tās kastes stāv mans dēls. Und ich rannte zu ihm hin, Es viņam pienācu klāt, nehme ihn in meinen Arm zu mir. paņēmu viņu uz savām rokām. Und jetzt habe ich eine Frage an euch alle. Was denkt ihr? Wie hat mein Sohn reagiert? War er Kā jūs domājat, kā reaģēja mans dēls, vai viņš bija nobijies? Die meisten raten richtig, er war völlig entspannt. Viņš bija pilnīgi mierīgs. Und daraus habe ich für mich eine interessante Lehre gefunden. Un tajā es atradu kādu mācību. Wir finden nämlich in der Bibel einen Bibeltext, Mēs Bībelē zinām vienu Bībeles tekstu, der diese Situation genau beschreibt. kurš konkrēti apraksta šo situāciju. In Lukas 19, Vers 10, da steht, Lukas dass 19, 10. pants ir rakstīts. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um zu suchen und selig zu machen. Jēzus nāca uz šo zemi, lai meklētu un atpestītu Menschen, die verloren sind. cilvēkus, kuri ir pazuduši. Mein Sohn, er hat nicht gemerkt, dass er verloren gegangen war. Mans dēls nebija pamanījis, ka bija pazudis. Und doch war er verloren. Un tomēr viņš bija pazudis. Er war getrennt von der Familie. Viņš nebija kopā ar ģimeni. Und für ihn schien die Welt völlig in Ordnung zu sein. Un priekš viņa šī pasaule bija milzīga. Doch er war eigentlich auf sich allein gestellt in dem Moment. Viņš tajā brīdī bija tā kā nodots pats sev. Liebe Kinder, liebe Geschwister, manchmal geht es uns ähnlich in unserem Leben auch so. Mīļie bērni, mīļie pieaugušie, brīžiem mūsu dzīvē notiek līdzīgi. Wir merken nicht, dass wir verloren gehen, Mēs nejūtam, ka esam pazuduši, obwohl wir es doch sind. kaut arī tas esam. Aber in dem Moment dürfen wir wissen, dass unser Vater im Himmel Bet tajā brīdī mēs drīkstam zināt, ka mūsu Tēvs debesīs auf der Suche ist nach jedem verlorenen Kind. meklē katru savu pazudušo bērnu. Und das wünsche ich uns allen, dass wenn wir vielleicht irgendwann mal verloren gehen, Un to es jums visiem novēlu, ka te mirklī, ka mēs dass pazudam, auch unser Vater uns wiederfindet. lai mēs apzināmies, ka mūsu pestītājs un mūsu Tēvs mūs meklē. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Jetzt könnt ihr Pateicos jums par uzmanību un vēlu Dievu svētību. Vielen Dank. Eine sehr schöne Geschichte. Wollen wir beten? Bitte, Bruder. Mīļošais Pāter, dankzij dir für diesen Tag. Mīļais debesu Tēvs, pateicos Tev par šo dienu. Dankzij dir für diese vergangene Woche und dass du mit uns warst. Paldies par aizvadīto nedēļu, ka Tu biji kopā ar mums.
Bitte sei auch heute bei uns Esi šodien pie mums. und segne diesen Gottesdienst. Sveitī šo dievkalpojumu. Bitte segne nächsten Tag, Un sveitī arī nākamās dienas, weil wir werden singen. kad izbrauksim ar koncertu. Danke dir für das erhörte Gebet. Paldies Tev par uzklausīto lūgšanu. In Jesu Namen. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Lieber Bruder Viktor, ich gebe dir das Wort Gottes mit uns zu teilen. Und Gott segne dich dabei und leite. Dankeschön. Bevor ich mit der Predigt anfange, will ich gern trotzdem ein paar Worte loswerden. Okay? Ich bin ganz begeistert über diese Möglichkeit, technische Möglichkeiten, dass wir über so eine weite Entfernung miteinander katholieren können. Esmu sajūsmā, kā mēs ar internetu varam būt savienoti uz tik liela attāluma. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich schon einmal in Lettland war. Man jāatzīstās, ka es pirms vairākiem gadiem biju Latvijā. Das liegt schon einige Jahre zurück. Tas bija vairākus gadus atpakaļ. Ich war am Theologischen Seminar in Bogenhofen in Österreich, habe Theologie studiert. Es arī mācījos Austrijā seminārā Bogenhofā. Und dort lernte ich einen sehr guten Freund kennen. Un tur es iepazinos ar vienu ļoti labu cilvēku. Und dieser Freund, der hat dann irgendwann mal mit in der Zeit geheiratet, und zwar in Riga. Viņš bija kaut kādā apprecējies. Und hat mich und unter anderem noch andere Freunde zu sich eingeladen, sodass wir gemeinsam in Riga eine Hochzeit gefeiert haben. Un viņš bija no Latvijas, un viņš man uzaicināja uz savām kāzām. Un tā mēs kopā vēl vienu draugu braucām uz Latviju uz viņu kāzām. Heute ist der Prediger, unser Name ist Agnes Bergic. Šodien viņš ir mācītājs, un viņa vārds ir Agnes Bergic. Ich nehme an, der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen. Ja, wir kennen ihn. Ich persönlich kenne ihn sehr gut. Ja, mēs pazīstam Agni Bergic, nezinu par pārējiem, bet es personīgi ļoti labi pazīstu. Deswegen, ich freue mich auf diese Zeit jetzt im Gottesdienst mit euch, sie zu verbringen. Es ļoti priecājos, ka varu tagad būt kopā ar jums, kaut arī uz attālumu. Im Jahr 2018 2018. gadā hat eine Schiffskollision vor Korsika stattgefunden. Genau, wir können gerne die Präsentation starten. Jawohl. Ja. Genau. Das eine Schiff hat ein anderes Schiff gerammt. Un viens kuģis bija saskaries ar otru kuģi. Und ein Schiff hat ein anderes Schiff gerammt. Viņi saskarījās kopā viens ar otru. Und dabei ist ein Riesenschaden entstanden. Un notika liels zaudējums. Über 600 Tonnen Treibstoff sind ausgelaufen. Ļoti daudz degvielas iztecēja. Im Umkreis von 20 Kilometern wurden sehr viele Tiere vergiftet und sind gestorben. Attālumā no 20 kilometriem ļoti daudz, radius ar 20 kilometros, ļoti daudz dzīvnieki gāja bojā. Man wollte natürlich herausfinden, wie konnte so ein Unfall passieren. Gribēja uzzināt, kā tas viss varēja notikt. Man hat Untersuchungen angestellt und hat festgestellt, Un tika izmeklēts un bija noskaidrots, dass das Schiff, dieses weiße Schiff Kotonai, ka tas otrais kuģis, einen Autopiloten angemacht hatte. tam bija autopilots. Und weil der Autopilot funktioniert hat, hat das Schiff einfach so gesteuert geradeaus, so wie der Autopilot eingestellt war. Un tas, līdz ar to tas kuģis rīkojās un virzījās tā, ka viņš bija iestādīts automātiski. Der Kapitän mit seiner Crew, mit seiner Mannschaft, kam
angefangen, Karten zu spielen. Un kapteins bija sācis spēlēt kartes. Und sie waren sehr beruhigt, weil sie wussten, der Autopilot ist an, also kann nichts passieren. Un viņi bija ļoti mierīgi, jo ar autopilotu nekas daudz nevar notikt. Doch wie ist es passiert, dass trotzdem ein Zusammenstoß entstanden ist? Bet tomēr notika sadusme. Wer mit der See oder mit dem Meer vertraut ist, der wird wissen, dass es verschiedene Faktoren gibt, die den Kurs eines Schiffes beeinflussen. Ir tā, ka cilvēki, kas pazīst jūru, zina, ka ir ļoti daudz faktori, kuri ietekmē kuģa kursu. Wenn zum Beispiel ein Sturm entsteht, Piemēram, ja notiek vētras, oder wenn ein Wind weht, ļoti stipri vēji, oder wenn starke Wellen auftauchen vai arī saceļās lielie viļņi, und noch vieles mehr, un vēl daudz kas cits, kann dazu beitragen, dass man vom Kurs abkommt. tas var ietekmēt, kā kuģis noiet no kursa. Und genau hier ist das passiert. Un tieši tas šeit arī notika. Das nächste Bild bitte. Weiterklicken, genau. So, nochmal. Nākošo slaidu lūdzu. Genau. In unserem Leben haben wir auch selbe Prinzip. Mūsu dzīvē tas pats princips. Vor allem als Glaubenschristen und Adventisten verfolgen wir einen bestimmten Kurs, eine Richtung. Mums ir konkrēts kurs, virziens. Ja, einmal klicken bitte. Nākošo. Noch einmal. Und wir bei uns hier, da wo ich wohne, Un šeit pie mums, kur es dzīvoju, wir haben zum Beispiel einen See, der nennt sich Bodensee. mums ir liels ezers, viņa vārds ir Bodensee. Es wäre ja interessant, wenn ihr als lettische Gemeinde einen Gemeindeausflug nach Deutschland zum Bodensee macht. Būtu ļoti interesanti un skaisti, ja jūs, kā valsts draudze no Latvijas, uztaisītu izbraucienu, ekskursiju uz Vāciju un nonāktu uz Bodensee. Dann würde ich euch einladen, dass wir vom Konstanz nach Meersburg eine Schiffsfahrt machen. Un es gribētu jūs ielūgt, kā jūs to darīt ar kuģi. Einmal klicken bitte. Nākošo. Nākošo slaidu. Okay. Dann nochmal zurück, da macht nichts. Mazliet atpakaļ. Mazliet So, wenn wir dann von Konstanz, das ist da links, ja, auf der linken Seite unten, kreisajā pusē apakšā, ins Schiff steigen würden, um nach Meersburg zu fahren, lai brauktu uz Rostoku, stellen wir plötzlich fest, okay, das Schiff ist angekommen und wir fangen an auszusteigen aus dem Schiff. pieņemsim, kā kuģis ir pienācis un jūs gribat izkāpt no tā. Aber wir stellen auf einmal fest, dass wir nicht in Meersburg angekommen sind, sondern in Friedrichshafen, das ist rechts davon. Auf der Un anderen jūs Seite. pēkšņi ievērojat, ka jūs nenācat uz Roša, bet jūs pienācat Bremen ostā. Wie kann das sein? Kā tas var būt? Bitte weiterklicken. Nākošo. In unserem Leben gibt es auch sogenannte Stürme des Lebens. Šajā ezerā ir ļoti daudz vētru. Und diese Stürme des Lebens, die beeinflussen unser Leben und unsere geistliche Ausrichtung. Un šīs ūdens kustības ietekmē šo kursu. Und ich möchte heute mit euch anhand einer Beispielgeschichte dieses Prinzip näher anschauen. Un es ar vienu stāstu gribu šo principu bišķi tuvāk apskatīt. Weiterklicken. Nākošo slaidu. Wir haben hier die Geschichte, die Verse 13 bis 24 und ich lade uns ein, dass wir sie jetzt erstmal lesen miteinander. Mums šeit ir šis stāsts
es gribu ierosināt, kā mēs viņu izlasām. Ich denke, das Deutsche überfliegen wir, sondern wir lesen dann nur Lettisch, oder? Mēs lasīsim to. Du ceļsi Deutsch un dann nicht Lettisch. Magst du bitte vorlesen? Ja, bitte in Deutsch und nicht in Lettisch. Ah, okay. Lies bitte den deutschen Text und ich lese dann den lettischen Text. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Un redzi, divi no tiem gāja tajā pašā dienā un uz kādu pilsētu. Tā bija 60 stādiem no Jeruzalemes, vārda Emma, un tie sarunājās pa ceļām pa tām vietām, kas bija notikušās. Un gadījās, ka tie tā savā starpā runāja un apspriedās, arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der Einzige, Fremdling hier in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Bet viņa acis tāpat turētas, kā tie viņu nepazina, un viņš tiem sacīja, kādas tās runas, ko jūs runājat savā starpā pa ceļam. Un viņi atstāstīja bēdu pilnus sirdīm. Tad viens vārdā Kleopas atbildēja un viņam sacīja, vai tu viens esi tāds svešinieks Jeruzalemē, kas nezina, kas šajās dienās ir noticis? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, na das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Un viņš tiem sacīja, kas tad? Un tie viņam sacīja, tas ar Jēzu no Nacaretes, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos Dieva un visas tautas priekšā, kā to mūsu priesteri un virsnieki nodevuši, pazudinājuši uz nāvi un viņu situši krustā. Wir aber hofften, sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der 3. Tag, seit dies geschehen ist. Und zudem haben wir uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh am Grab. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izrēlu atpestīs. Un turklāt šodien ir 3. diena, kopš šīs lietas notikušas. Tad arī kādas no mūsu sievām mūs izbiedēja, tad agri bijuši pie kapa. Fanden seinen Leib aber nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Un viņa miesas neatradušās, nāk un saka, ka esot redzējušas eņģeļu parādīšanos, kas saka, viņš esot dzīvs. Un kādi no mums nogāja pie kapa un atrada tā, kā sieva sacīja, bet viņu pašu tie neredzēja. Das ist hier ein Beispiel davon, dass ein Sturm des Lebens plötzlich um uns weht und wir auf einmal irritiert sind. Tas ir tas stāsts par to, ka
notikušās dzīves vētras un kā tas ir ārgadījums. Jesus Christus ist gekreuzigt worden. Jēzus Kristus ir ticis krustā sists. Seine Hände und Füße wurden durch Nägel durchbohrt. Un viņa rokas tika caurautas ar nagām. Und dann, so wie es hier steht, in Lukas 23, 46, da ruft Jesus dann aus, als stirbt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Un Jēzus Lukas 23. nodaļā 46. pantā saka, Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Und als das die Jünger erfahren haben, waren sie erschüttert und enttäuscht. Un kad viņi to redzēja, viņa mācekļi bija šokāti un vīlušies. Und die Frage ist, warum? Warum waren sie enttäuscht? Un jautājums ir, kāpēc viņi vīlās? Ich möchte mit euch eine interessante Tatsache anschauen anhand eines Prinzips. Un es gribētu apskatīt ļoti šo principu. Was wir hier jetzt sehen an diesem Grafik ist, das ist ein typischer Verlauf einer Enttäuschung, wie sie passiert und entsteht. Tas, ko jūs tagad redzat, ir viens pētījums, kā tas īsti notiek. Und diese Kurve, diese blaue Linie, sie zeichnet das Empfinden der Menschen, macht sie deutlich. Un šis līnijas parāda mūsu smadzeņu stāvokli. Enttäuschungen basieren grundsätzlich auf sogenannten falschen Erwartungen, einer Erwartungshaltung und einer falschen Kommunikation. Kad notiek vilšanās, tās notiek, kad ir nepareiz, kad ir pārprasts kaut kas, vai ir nepareiz komunikācija, vai arī. Und das hängt damit zusammen, dass wir manchmal Wünsche, Erwartungen, Bedürfnisse haben, die plötzlich nicht erfüllt werden. Arī noved pie tā, ka brīžiem mēs iztēlojamies un vēlamies, un tas nenotiek, tāpēc, ka esam pārpratuši. Wenn wir jetzt diese blaue Linie verfolgen, dann entsteht oben die erste Höhe, wo sie dann abnimmt. Ja, das ist der sogenannte Gipfel der Erwartung. Un te mēs redzam to pirmo cēlumu uz augšu, tas ir tā virsotnes sagaidīšanas, to, ko mēs sagaidām, uz ko mēs ceram. Wenn wir merken, dass meine Erwartungen, die ich habe, nicht eingehalten werden, entsteht eine Frustsituation. Un, ja nenotiek tas, ko esam sagaidījuši, notiek nākošais solis, tas kritiens. Die Kurve nimmt also ab. Un tad notiek šos kritiens. Bis sie irgendwann mal im Tal der Enttäuschung ankommt. Und da passiert die heftige Enttäuschung, die wir meistens so erleben. Līdz kamēr nonāk vilšanas ielējā, un te mēs redzam šo vilšanos. Doch nach jeder Enttäuschung sehen wir, dass es immer auch ein Aufwärtsgehen gibt. Taču, kā jau vienmēr pie vilšanās, tomēr ir šis cēlums. Und das ist unsere Hoffnung. Un tā ir mūsu cerība. Ich möchte gerne diesen Verlauf der Kurve anhand dieser Geschichte, die wir jetzt gerade gelesen haben, mit euch nochmal nachempfinden. Es gribu vēlreiz atskatīties uz to stāstu, ko mēs esam tikko lasījuši. Die Frage ist, welche Erwartungen hatten denn die Jünger an Jesus Christus? Jautājums ir, kāds jautājums bija mācekļiem Jēzum Kristum? Wir lesen das in Vers 19 und in Vers 21. Mēs to redzam 19. un 21. pantā. Und dort sehen wir, dass sie diese Erwartungen genau, ja, hier haben wir es, wunderbar. Un te mēs redzam, ka to, ko viņi sagaida. Da steht, ja, dass in Vers 19, dass die Erwartung hatten, dass Jesus ein Prophet war und mächtig war. Mēs te redzam 19. pantā, ka viņi sagaidīja to, ka viņš bija pravietis un viņš bija ļoti varants. Das ist die eine Erwartung und die andere Erwartung. Tā ir tā viena cerība. Un nākošā cerība.
dass Jesus sie nämlich befreien sollte. Ka Jēzus atbrīvos tautu. Dass das Volk Israel von diesen Römern endlich befreien sollte. Das war ihre Erwartung. Tās bija ko viņi sagaidīja. Doch wie kann Jesus Christus, der Erlöser sein soll, uns befreien von den Römern, wenn er tot ist? Bet kā lai Jēzus Kristus, ja viņš ir pestītājs un atbrīvotājs, kā lai viņš mūs glāb, ja viņš ir miris? Und in dem Moment sind die Jünger so enttäuscht, brīdī mācekļi ir tik ļoti vīlušies, so dass sie Jesus gar nicht erkennen, als er in einer Gestalt zu ihnen kommt, zu diesen zwei Emmaus-Jüngern. Sie können ihn nicht erkennen. ka viņi nevar viņu pazīt, ejot pa ceļam, viņi neatpazīst Jēzu. Denn sie haben erfahren, dass er tot ist. Das lesen wir in Vers 20. Das sagt ihnen dieses Teil der Enttäuschung. 20. pantā redzam, ka viņi redz, ka Jēzus ir miris. Genau, wenn wir hier jetzt weiterklicken. So, genau, und nochmal weiter. Tālāk. Genau. Und können wir nochmal einen Schritt weitergehen? Vēl nākuši. In den Vers, ja, und nochmal weiter. Vēl drusku tālāk. Sehr gut. So, und hier in den Versen 25 bis 27, Pantos no 25. līdz 27. das ist noch viel spannender, nämlich wie Jesus diese Enttäuschung in eine Hoffnung umwandelt. Tas ir vēl aizraujošāk, kā Jēzus šo vilšanos pārvērš cerībā. Die Frage lautet, wie sind die Jünger aus ihrem Tief wieder herausgekommen? Ir jautājums, kā tad mācekļi varēja izkļūt no šī dziļuma? Und ich würde gerne diese Verse nochmal also nicht nochmal, sondern jetzt diese Verse mit euch lesen, Verse 25 bis 27. Un es vēlos ar jums lasīt šos pantus no 25. līdz 27. Und Jesus sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Tad viņš teica tiem sacīja, ak, jūs nesaprašas un sirdī kūtrie, kā jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši, vai Kristum tā nebija jācieš un jāiet savā godībā, un iesākot no Mūzes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Jesus sagt hier zu ihnen, ihr Nesaprashas, Jēzus viņiem teica, ihr Unverständigen, jūs nesaprašas. das sind die, die nicht begriffen und verstanden haben, was richtig ist. Ka viņi nesaprata, par ko tad runāja pravieši. Und in dem Moment scheinbar fängt er an, mit ihnen so hart zu reden, damit sie aus ihrer Enttäuschung aufwachen. Un viņš sāk uz viņiem runāt, lai viņus atmodinātu no viņas vilšanām. Und dann fängt er ihnen etwas an zu erklären. Un tad viņš sāk viņiem skaidrot. In Vers 27 haben wir die alle rausgekommen sind aus der Enttäuschung. Viņš viņus izved no šīs vilšanās. Wir haben gerade gelesen, dass Jesus anfing bei Mose und allen Propheten und dann hat er ihnen die Schrift wieder ausgelegt. Mēs tikko lasījām, ka viņš uzsāka ar Mozu un izskaidroja viņiem rakstus. Und er hat ihnen erklärt, welche Aufgabe Jesus auf dieser Welt eigentlich hatte. Un viņš viņiem skaidroja, kāds uzdevums īstenībā Jēzus bija uz šīs zemes. Weil die Jünger scheinbar ein falsches Verständnis von Jesus gelernt haben. Jo mācekļi bija pieņēmuši nepareizu uzskatu par viņu.
Sie hatten eine falsche Erwartung und diese Erwartung ist zerstört worden, als Jesus gestorben ist. Viņam bija nepareizs priekšstats par Jēzu, un šī cerība mira līdz ar Jēzus nāvi. Und was Jesus hier jetzt macht, ist nichts anderes als eine neue Bibelstunde, um eine Grundlage, eine Basis zu legen, was die Aufgabe Jesu eigentlich richtig wirklich ist, von der Bibel her. Un te viņš sāka viņam jaunu Bībeles studiju, skaidrojot viņam no mūsu sākot, no paša sākuma, cauri visiem rakstiem, kāds īsti bija uzdevums Jēzum. Geschwister, ist es nicht so, dass auch wir in unseren stürmischen Zeiten des Lebens oft Jesus als unser Vorbild nehmen sollten? Ir svarīgi, lai mēs mūsu dzīves vētrās vēršam savu skatu uz Jēzu. Wir brauchen seine Hilfe, indem wir unseren Blick wieder erneut auf ihn richten. Mums vajadzīga viņa palīdzība, lai atkal celtu savu skatu. Und in der Geschichte geht es ja weiter. Wenn wir die Verse 28 und weiterlesen, dann stellen wir Folgendes fest. Un ja mēs lasām šo stāstu tālāk, tad mēs to redzam. Dass Jesus hier eine Kurskorrektur der Jünger vornimmt, gemäß der Heiligen Schrift. Ka mēs redzam, ka Jēzus ar svēto rakstu palīdzību maina viņa kursu. Und das ist nämlich eine Richtung, in die sie gegangen sind, auch in ihrem Glaubensleben. Un vērs viņus uz to virzienu, ko viņi nav gājuši savā ticības dzīvē. Das war die Richtung, aber sie sind leider von ihrem Kurs abgekommen und gehen jetzt in die Richtung. Viņi ir novērsušies no pareizā kursa un ir gājuši nepareizā virzienā. Und Jesus hilft ihnen, eine Korrektur in ihrem Glaubensleben vorzunehmen, zu erfahren, welche Aufgabe hat denn Jesus wirklich. Un Jēzus viņam palīdz labot šo kursu virzienu un parāda viņam, kāds uzdevums tad īstenībā bija Jēzum šai dzīvē. Im Bibeltext wird uns berichtet, dass sie dann irgendwann mal an ihr Dorf herangekommen sind, wo sie... Bībeles tekstā mēs redzam, ka viņi pienāca pie tā ciema, uz kuriem viņi gāja. Genau, da lesen wir jetzt die Verse 28 bis 31 oder bis 35. Lasām tagad pantus no 28. līdz 35. Und sie näherten sich im Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Jesus, bleib doch bei uns, denn es wird Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Also sie haben ihn noch nicht erkannt, ich habe falsch gesagt. Bleib doch bei uns. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab ihnen. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Un tie tuvojās pilsētiņai, kur tie gāja, bet viņš likās ejot tālāk. Un viņi to gaužam lūdza un sacīja: paliec pie mums, jo vakars metas, un diena jau pagāja. Un viņš iegāja pie tiem palikt. Un notika, ka viņš ar tiem pie galda sēdēdams maizi ņēma, pateicās, pārlauza un tiem to deva. Tad viņu acis tapa atvērtas un tie viņu pazina, bet viņš no tiem nozuda. Geschwister, ich stelle mich so, wir lesen weiter, Verse 32 bis 35, und sie sprachen zueinander: brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Eltern und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen: der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und er ist dem Simon erschienen, und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Un tie sacīja savā starpā: vai mūsu sirdis mūsos nedega, kad viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams. Un tai pašā stundā viņi cēlās, griezās atpakaļ uz Jerusalemi un atrada tos 11 sapulcējušies un tos, kas pie tiem bija. Un tie sacīja: tas kungs patiesi augšām cēlies
un Sīmonim parādījās, un viņi šiem stāstīja, kas bija noticis ceļā, un kā tas viņu pazīst maizi laužot. Jesus geht hier bei Jüngern einen bestimmten Weg. Jēzus šeit ar mācekļiem iet konkrēto ceļu. Das ist auch die Lehre, die ich für mich, für uns heute draußen nehmen kann. Tā ir mācība priekš mums šodien, kas mums ir vajadzīgs. Egal in welcher Situation des Lebens wir uns befinden, wir sind nicht allein. Vienalga, kurā dzīves situācijā mēs atrodāmies, mēs neesam vieni. Jesus begleitet uns, er führt uns, er hilft uns. Jēzus mūs pavadā, viņš dzird mūs. Und in der Geschichte wollen sie jetzt eine Gabelung gehen und wollen auseinandergehen und die Jünger sagen, nein, bitte, bleibt noch bei uns, denn es wird jetzt Abend, dunkel. Un ejot pa šo ceļu, Jēzus grib iet tālāk, bet mācekļi saka, nē, tālāk, paliec, taču ar mums jau paliek tumšs, vakars jau nekas. Und Jesus geht sogar noch mit hinein in ihr Haus und das Bibel schreibt ja in ihn hinein. Ich habe die Vorstellung, dass er sogar immer Macht bei ihnen geblieben ist und ihnen unglaublich viel Geschichte erzählt hat. Un es tādos priekšā, kā viņš ienāk viņu mājās, un viņi joprojām viņu nepazīst, un viņi sēdās kopā pie galda. Erst als mit ihnen, in Vers 30 lesen wir, erst als mit ihnen etwas gemacht hatte, un mēs redzam, ka tikai tā, kad viņš ar viņu kopā bija kaut ko darījis, tikai tad. Kurz vorher nämlich haben sie mit Jesus ein Fest gefeiert. Īsi pirms šiem notikumiem viņiem bija kādi svētki kopā ar Jēzu. Das war das Passafest. Tas bija Lieldienas, Pasasvētki. Und bei diesem Passafest hat Jesus das Brot genommen, es gebrochen und den Jüngern verteilt. Un šajos Pasasvētkos Jēzus lauza maizi un dalīja mācekļiem. Und in dem Moment, diese Geschichte hier, die findet ja jetzt nach dem Passafest statt, aber die Abläufe sind dieselben. Un tagad, kad viņi sēdēja pie galda, viņš lauza maizi, viņi atpazina. Jesus nimmt das Brot, er bricht es und gibt es den Jüngern. Tagad tieši tas pats notika. Jēzus ņēma maizi, pateicās un lauza to un dalīja to mācekļiem. Und in dem Moment sagt die Bibel in Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Un tajā brīdī viņa acis atvērās un to atpazina. Liebe Geschwister, was Jesus hier gemacht hat, ist nichts anderes, als dass er ihnen geholfen hat, ihren Kurs wieder zu korrigieren. Tas, ko Jēzus šeit darīja saviem mācekļiem, viņš viņiem palīdzēja atgriezties uz pareizo kursu. Sie hatten durch ihre falschen Erwartungen, sind sie vom Kurs abgekommen. Caur savu nepareizām cerībām viņi bija nokļuvuši no kursa. Doch durch die Bibelstunden, die Jesus ihnen neu gegeben hat, und zwar angefangen vom Anfang an bei Mose bis jetzt, haben ihnen geholfen zu verstehen, was wirklich wahr ist. Taču šīs Bībeles studijas, sākot ar Mozi līdz šai dienai, palīdzēja mācekļiem saprast, kas īsti noticis. Und in dem Moment haben sie begriffen, Jesus lebt. Un tajā brīdī viņi saprata, ka Jēzus ir dzīvs. Und wenn auch nur oben im Himmel, aber lebt. Un pat ja vien tikai augšā debesīs, tad viņš ir dzīvs. Geschwister, wenn wir die Vergangenheit schauen, in unsere adventistische Vergangenheit, Mīļie brāļi un māsas, ja mēs atskatāmies mūsu adventistu vēsturē, dann stellen wir fest, dass wir in unserer Geschichte auch große Enttäuschungen hatten. tad mēs redzam, ka mūsu vēsture arī bija cēluma un kritumi. Es ist die Geschichte von William Miller, der entdeckt hat, dass Jesus Christus bald wiederkommen wird. Tas ir šis stāsts par Williamu Milleru. Und dann hat er im Jahr 1844 geglaubt, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Viņš stingri ticēja, ka Jēzus atkal nāks uz šo zemi 1844. gadā.
Die Adventgläubigen, sie haben aufgehört, die Gelder zu bestellen. Sie haben ihre Tiere entlassen, befreit. Viņi atbrīvoja savus dzīvniekus, viņi likvidēja savas saimniecības. Weil sie die Erwartung hatten, an dem 22. Oktober 1844 wird Jesus vom Himmel herabkommen und sie in den Himmel hinaufnehmen. Jo viņi gaidīja, ka 22. oktobrī 1844. gadā Kristus nāks otro reizi. Aber Jesus ist nicht wieder gekommen. Bet viņš neatnāca tajā. Und das war eine riesen Enttäuschung. Un tas izraisīja milzīgu vilšanos. Sie waren zerstreut wie eine Herde ohne Hirten. Viņi visi bija vīlušies. Und was haben damals die Adventgläubigen gemacht, damit sie wieder eine Hoffnung und Perspektive haben? Un ko Jēzus darīja, lai viņus atkal celtu? Es waren zwei Adventgläubige, zwei Männer. Tur bija divi vīri. Einer von ihnen, Aaron Edson. Viens no viņiem esmu. Sie haben sich gedacht, wir möchten die anderen Gläubigen ermutigen und aufrütteln, Viņi teica, mums vajag iedrošināt pārējos ticīgos. indem sie das Wort Gottes erneut studieren. Viņi ņēma no jauna pētīt svētos rakstus. Und dann kommt diese Geschichte mit diesem Maisfeld. Un tad viņi atrada šo stāstu. Die zwei gingen durch dieses Maisfeld ganz enttäuscht. Tie divi mācekļi, kuri gāja uz Emaus. Und dann wird die Geschichte so beschrieben, als ob Aaron Edson den Himmel geöffnet sah. Un pētot stāstu, viņi redzēja, kā Jēzus iegāja debesīs. Und dort oben im Himmel hat er gesehen und erkannt, dass dort scheinbar etwas ist, was aussieht wie der Tempel. Un kā Jēzus kalpo debesīs šai pasaulē. Und dann haben sie sich erneut die Zeit genommen, haben die Bibel studiert und haben festgestellt, Viņi pētīja rakstus un konstatēja. die Zeitrechnung war korrekt und richtig. Kā tas laiks vēl nav. Am 22. Oktober 1844 ist tatsächlich etwas passiert. Un 22. oktobrī notika kaut kas līdzīgs. Aber das Ereignis war falsch. Bet kas tieši? Die Jünger, die Adventgläubigen, haben das Ereignis der Wiederkunft erwartet und das waren falsche Erwartungen. Viņi gaidīja Kristus otro nākšanu. Und deswegen haben sie diese große Enttäuschung erlebt. Un tāpēc piedzīvoja lielu vilšanos. Diese Geschichte wird uns in Offenbarung Kapitel 10 wunderbar vorhergesagt. Šis stāsts tiek brīnišķīgi atklāts atklāsmes grāmatā 10. nodaļā, 9. pantā. Geschwister, ich hoffe, dass wir aus dieser Vergangenheit für uns persönlich lernen. Es ceru, ka mēs, mīļie māsas un brālis, no vēstures mācāmies. Dass wir jederzeit bereit sind, unseren Kurs, den wir anstreben, immer wieder zu korrigieren. Kā Jēzus vienmēr ir pie tā, lai koriģētu mūsu kursu. Denn wenn wir das nicht tun, werden andere Faktoren uns vom Kurs abbringen. Ja viņš to nedarītu, tad citi faktori mūs novērstu no kursa. Ich möchte mit euch zum Schluss ein Zitat teilen, das Gott Es gribu kopā ar jums vienu citātu lasīt, das Gott in Weit uns hier mit auf den Weg gegeben hat. Und wir finden dieses Zitat in diesem Buch, Der große Kampf, auf der Seite 369. kuru Dievs ir tevis Evelēnai Vaitā, un mēs šo rakstu lasām lielajā cīņā. Da steht, die spottende Welt sagte, ihr seid betrogen worden. Gebt euren Glauben auf und gebt zu, dass die Adventbewegung satanischen Ursprungs war. Gottes Wort sagte jedoch, wenn ihr aber zurückweicht, meine Seele kein Gefallen an ihm, ihren Glauben nun aufzugeben und die Macht des Heiligen Geistes zu verleugnen, der die Botschaft begleitet hatte, käme einem Rückzug ins Verderben gleich. Die Worte des Paulus ermutigten zur Standhaftigkeit.
Werft euer Vertrauen nicht weg. Geduld habt ihr nötig, denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Der einzig sichere Weg war, am Licht, an der Erkenntnis festzuhalten, dass sie bereits von Gott empfangen hatten, sich an seinen Verheißungen festzuklammern und die Schrift weiter zu durchforschen und geduldig darauf zu warten. Ellen Vaita raksta, izsmejošā pasaule teica, jūs esat maldināti, atmetiet savu ticību un atzīstiet, ka adventistu kustība bija sātanas izcelsme. Tomēr Dieva vārds saka, bet ja viņš atkāpjas, manai dvēselē nebūs patikas pie viņa. Atmest savu ticību tagad un noliegt svētā gara spēku, kas vēstī pavadīja, nozīmētu atkāpšanos pazušanā. Pāvila vārdi mudināja viņus būt nelokamiem, neatmetiet savu cerību, pacietību, jums to vajag, jo vēl maz brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Ebrejiem 10. Vienīgais drošais veids bija turēties pie gaismas, ko viņi jau bija no Dieva saņēmuši. Bija jāturās pie viņa apsolījumiem un jāturpina pētīt rakstus un pacietīgi gaidīt, līdz viņa ieguva vairāk gaismas. Und zum Schluss möchte ich folgende Fragen uns mit auf den Weg geben. Un tā viņš arī mūs pavadīs uz tā ceļa. Welche Erwartungen führen mich in meinem Leben? Kādas cerības vada mani manā dzīvē? Welche Enttäuschungen erlebe ich in meinem Leben? Kādas vilšanas es piedzīvoju savā dzīvē? Aber vor allem noch viel wichtiger, liebe Geschwister, welche Ermutigungen helfen mir wieder herauszukommen? Un pats galvenais, kādas pamudinājumus man palīdz. Und ich hoffe, dass wir in unserem Leben Jesus Christus als unser Vorbild nehmen können. Un es ceru, ka mēs varam paļauties uz Jēzu Kristu. Und uns von ihm und sein Wort jederzeit neu korrigieren lassen. Un katrā laikā ļauties vadīties no viņa vārdiem. Damit wir nicht in einer Katastrophe enden, so wie in der Geschichte, wo zwei Schiffe aufeinander prallen. Lai jūs nepiedzīvotu dzīves sadusmi, kā šie divi kuģi. Ich möchte gerne diese Gedanken mit einem letzten Text abschließen. Gribu šo runu noslēgt ar tekstu. Aus 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Pētera 2. nodaļa no 21. līdz 25. pantām. Da heißt es, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, er ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, spielte er nicht wieder, als er litt, sondern verdarb es dem, der gerecht richtet. Jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nec arī atrada viņu viltu viņa mutē. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tām, kas spriež taisnu tiesu. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir im Frieden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen, mit seiner Blut seid ihr heil geworden. Denn ihr wart die Schafe, die irregehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu den Hirten und Hüter eurer Seelen. Viņš uzņesa mūsu grēkus savā miesā pie stava, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat cietināti, jo jūs maldījāties kā avis
Bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseles gana un sarga. Liebe Geschwister, wenn wir die Botschaft Gottes ernst nehmen, dann möchte Jesus uns auffordern, dass wir uns jederzeit bemühen. Brāļi un māsas ņem šo stāstu vērā, kā Jēzus mūs grib stiprināt un vadīt. Dass wir unsere Wünsche und unsere Erwartungen immer wieder an dem Wort Gottes angleichen. Mums vajag katrā laikā, kā mēs varam savas cerības un savus ceļus ielikt viņa rokās. Und sollten wir irgendwann mal fallen in ganz tiefe Enttäuschungen, Un ļausimies viņa vadībai. da wünsche ich uns, dass jemand an unserer Seite ist, so wie der Dilemma war, dass wir nicht alleine sind. To es varu jums un saku, mēs neesam vieni. Jēzus ir ar mums vienmēr. Möge Gott uns dadurch segnen und uns immer mehr und weiter in seine Erkenntnis führen. Lai Dievs mūs stiprina, lai mēs vēl stiprāk nostiprinājamies atzīmējums viņu. Amen. Amen. Lieber Heiland, wir wollen dir danken Mīļais kungs Jēzu, mēs gribam tev pateikties, für deinen Beistand, dass du bei uns bist. kā tu esi kopā ar mums. Heiland, ich danke dir für Erkenntnisse, die du uns schenkst. Pateicamies tev par tām atziņām, kuras tu mums dāvini. Denn wir brauchen deine Hilfe, dass wir uns jeden Tag aufs Neue neu an dir und deinem Wort orientieren. Jo mums ļoti vajadzīga tava palīdzība, lai mēs katru dienu no jauna varam orientēties tavā vārdā. Du bist gekommen, um Dienst zu machen und zu erlösen die Verlorenen. Tu esi nācis, lai meklētu un atrastu pazudušo. Großer Gott, manchmal merken wir nicht, dass wir verloren sind. Kaut arī mēs brīžiem nesaprotam un neatzīstam, kā esam pazuduši. Doch selbst dann suchst du uns als schwarzes Schaf und hilfst uns auf. Bet tu mūs meklē un atrodi mūs. Ich möchte dich bitten, dass die Gemeinde in Lettland deinen großen Segen erfährt. Es vēlu un lūdzu, lai draudze Latvijā iepazīst tavu lielo svētību. Dass jeder von ihnen geistlich unglaublich weit wachsen kann. Lai katrs no viņiem var garīgi pieaugt. Und wir uns bald, so Gottes Will, Herr, wie im Himmel wiedersehen. Un mēs Dieva palīdzību pēc Dieva gribas viņu atkal varētu redzēt. Amen. Amen.